Taiew Bakhuid. Taiew Bakhuid ka sdang hak Sngi Blei Sla Tlai, kadai ka Sngi Blei basan jong ka Portland. Kadai ka jingkan mau ya ka jingrwai Jisu ha Jerusalem, shwawon cha sa narpna. Ujisu urung ha Jerusalem, ba usyang halor Kata, Kibriyo ka shnong ka tao ki siyang hamadan da ki jan ba ki slading kum kadak ka jingle buram da ka baberta hosana. Kasngi ningkong Bakhuid. Ka jinglet ujisu sya Bethania ba ka jingpet sle ka Maria ya ujisu. Ka Maria kala shim shikyu ka jing sle ubi pakodor kala pen sle ki jajong ujisu ba kala nya di ki daw shnyukli. Ka jing sing ubi jong kata ka jing sle kala pendap ya ka yeng barok away. Kasngi ba ar Bakhuid. Kajing tu ujisu ba ujudas unsa shet kalaya u ba kajing lanu Simon Petrus. Ngaya tu kajing shisha uway na pi unsa dino yanga. Ya kajing lanu Petrus laya tu lupa. Menlet siya no kenrat la kaliu Simon Petrus la jubab ujisu. Ngaya tu pi kajing shisha shwa ba usiar unkun i pensa ong hadu lai sil lai wat ba pim itu yanga. Kasngi balang Bakhuid. Ujudas Iskariot ubenjer bandero ya ujisu life ho tika rupa. Dia uway na kikat argot ki sedran ubakartay ujudas Iskariot ulalit siya ki rangma lingdo ban ulaong. Pen ay ayo yang alada nga IT ya ujisu hapi kila terwa ha u life ho tika rupa. Nandu kata ujudas ulalit wan ben IT no ya ujisu. Kasngi Blei Bakhuid. Kajing kan mau jong kajing Hawaii bakhandu jong Jisu Kris bar kajing sa kijat ujisu ya kisenran. Lapoy kasngi kajing Hawaii kupu klep tiat ha kabala day bat nya ya ulang rod paskha. Haba kapor kalapoy ujisu la syok bang bat ki apostol. Taiew ujisu ula shebi ka kuri ula aigo ya ublei bat ula ok. Tu ship ya kade batu ya sam parama pi. Dakta ula ship ya ukpu bar ula aigo ya ublei ula kedia bar ula ai haki uda ok. Kade kalok ka bet jaga ya kabala IT da ka peta jok pi tu le ya kade bar ket bau ya ka. Kajik sat kejat. Taiew ula yak da kata ka jabit ula lot ya ka jatkup but ula sepia da kejada sikai. Dakta ula theop haka dabor ba ula sdak besat yaki kejat joki sedra jogu. But badyat berkyak yaki da kataulia kaba ula sepiar. Kasgi thodik Bakhuid. Kajik berrep jik sya sadar pada bar kajik yap ujisu Kris. La berrep ya ujisu. Adala rai berrep ya ujisu, layalap do yu, upay ba belir ula buat ya ujisu. Hapdeg joki dar kato ka degot ki kitay ki bala lityar par ki bala ya brio yu. Ujisu ula phai shaki ba ula ok, ko kitay Jerusalem, wad yab na kabata joka, hiray na kabata yala di bala ki kula jok. Habala poy ha kajaka bakhot balay kli kila sadar pada ya ujisu hakta. Kasgi kala sagi abatachat baka jigdup kala tab hakari barok away. Ujisu la perta rakasur ka bajap ko pa hagikti jok be ka IT la ka betsib. Bar ya okub di ula dukut betsib. Adalah pedihari ka bet ujisu da kadik da latep do yu la spat ta ka jalidat balatep yu ha ka jiktap balaklok ha ubaw siyak. Kasgi sajad Bakhuid. Ula kiyo kawabud ayu kade lada obday ba ula hiar di kok syakat yapra ba syapo ka kendaw. Uta ubahir ulok uju ubalakiyo syapalat ki bedeg ba udu pedep yaki baro da kajig ay jok u. Kapaskha kajig bipat utra Jisu Kris.
Kajiktap batali. Kabaria bakdeleda kala lecha kajiktap bat kala yo I bala wekdo ya ubau khak. Ujisu upau ha kabaria bakdeleda. Kadba kabaria kadak yab kala yo I argat ki agel ki baria blie. Kila kili kabaria babelei ki yab. Kala juba bakila ra yo ujisu. Lakali sa ujisu bayak hakta babelei ki yab at kawal yado. Kabaria kala dakbat badai udok subar keper. Ujisu la ok baria. Kala paiwak bakala jubab rabudi kabobot kudo hikai. Wat kuso ya ka da bar kapat leche ukpa. Ireke leche ki para joka bat yathu haki. Galek pai she ukpa bat ukpa chok pi. Ublei choka bat ublei chok pi. Kopta kabaria bakdeleda kalet yathu haki serat bakala yu iya utrai bat ba ula yathu haka ya kadir. Christus surrexus vere, alleluia. Ukres ula bipat shisha, alleluia.